Vabljeni v avtomobilnosti. Kot lahko vidite, imamo v avtomobilnosti novega voditelja, Francija Kranjca, ki sicer prihaja iz našega planeta, ampak pravijo Franci, da nimaš srca. No, morda res nimam srca, ampak to ne pomeni, da sem brezsrčen. Znam poslušati, razumeti, tudi potolažiti, znam pohvaliti, predvsem pa znam svetovati. In upam, da tudi navdušiti. Torej, hočeš reči, da si empatičen? Ja, drugačen ne znam biti. So me sprogramirali, da sem prijazen, sočuten, ustrežljiv, zato se nikoli ne ujezim. No, to je sicer zelo lepo slišati, ampak verjamem, da kupci tudi zato radi pridejo takole v prodajni salon avtomobilov, da se pogovarjajo s tabo, ampak a nisi ti v prvi vrsti prodajni svetovalec? Ja, res je. Moja naloga je, da pomagam pri izbiri avtomobila. Ampak saj veš, da prodajni svetovalec nikoli ne preigrava samo številk in cen. Moja naloga je, da poskusim ugotoviti, kakšen avto moje stranke potrebujejo, kakšne imajo navade, kaj jim paše, kaj jim je lepo in zato moram znati poslušati. Šele ko jih spoznam, jim lahko dobro svetujem. No, verjamem, da si kot dober poslušalec res odlična pridobitev za salon avtomobilov, ampak daj mi povej, kako si ti plačen? A dobivaš plačo, a si plačen od provizije? Kako merijo tvojo delovno uspešnost? Katja, jaz ne potrebujem plačila. Moje poslanstvo je, da pomagam. Me tudi niso naučili pritoževanja in tudi ne znam stavkati. Sem videl, da živi delavci po svetu to počnejo, ampak mene tega niso naučili. No, torej ti, ki se nikoli ne pritožuješ, a bi napovedal naš prvi današnji prispevek o tistem španskem majhnem električnem avtomobilu. Vem. Gledalke in gledalci, Cupra nas je dolgo dražila z malim ravalom, ampak zdaj je končno tu. Luka ga je potipal in sedel van. Poglejmo. To je novi Cupra Raval, ki je dobil ime po barcelonski četrti El Raval. Če ste bili že kdaj v tej četrti, veste, da je zelo surova, umetniška, polna je grafitov, predvsem pa ta četrt nikoli ne spi. In kaj nam to pove o tem avtomobilu? Čeprav zaenkrat stoji takole statično, izgleda, kot da bi se kar najraje stepel z asfaltom. No, jaz bom zdaj preveril, koliko vsebine se skriva pod to drzno preobleko, predvsem pa Cuprine napovedi, ali bo ta avto za znamko res prelomen. This car looks a little bit that it comes from the video game. It has a lot of lines, very sharp lines, very nice details. Is it a car for video game generation? Yes, from the design point of view, we try to focus on the Z generation with this digital, urban feeling, no? This attitude to move forward, no? In terms of shape, that you feel that the car is going always to the street. How do you achieve that? No? With the shape. You extend as much as possible the bonnet, no? And you put the cabin a little bit forward, and also with the shape you are impulsing the car to go forward. We have then also for the first time in our Cupra cars the flash door handle. It's also a design feature, and it gives this then possibility to see the strong sculpture of the doors. So flat surface is the most important. Flat surface, exactly. Something that will be new and that we'll be launching with this car is the digital key. So we will have the opportunity to open and also drive the car just with your smartphone or your smartwatch. So you won't need anymore the physical key. This key will be also shareable. So at the end, you can share the key with your family. When you come closer to the car, the door handle opens like this, and then you can perfectly open the car mechanical-wise, because it's also mechanic. How will it work? Via NFC technology? We will have NFC technology here in the door handle, and then you are able to open the car. We have the low beam and high beam light modules here in this lines between the triangles. Technically, it was really difficult to fit, let's say, the day running light in these three triangles with the intensity that we have. So technically wise, it's also a huge innovation, but always related to the design, which is one of our main points in Cupra.
Also a great design feature are the tail lamps that we have. The details are really important. No, we have also this small signs, no, that is connecting. This was also difficult to generate technically, no, all the homogeneity from side to side, from a coast to coast. But do you plan maybe to implement some safety features when it will be actually allowed to have that in Europe? Yes, there are some legal topics that have to taken into account. But yeah, to have some dynamism could be one of our future steps. Ampak seveda ta lepa fasada te pripelje do prvega zmenka, za kaj več pa potrebujemo pravo vsebino. No in v notranjosti Ravala se res veliko dogaja. Poglejte vse te številne detajle, takšna zelo zanimiva ambientalna osvetlitev je tukaj, pa recimo celo svetlobna projekcija tukaj na vratnih oblogah, ki prihaja iz takšnih dveh projektorjev tukaj na armaturni plošči. Kaj pa je najbolj zanimiv detajl tega avtomobila? To so verjetno ti školjkasti sedeži, ki so izdelani iz inovativnega materiala. The cab bucket is amazing because it's going to be the first seat to introduce the 3D knitting technology in the car industry. What does it mean? We move the airbags outside of the foam. So we have a foam that is not connected with the airbags. So we have the potential to introduce the 3D knitting. This is good because it's built just in one shot. So we have reduced a lot the waste. No, you don't have any waste of materials. All is trimmed, no, just in one part. You don't have people trying to create different paths. So you don't have any stitches here anywhere on the car. Seamless fixations. And that's all. But it does look very soft and fragile here. What do you think? Will it be very durable? We have tested all that is necessary to put on the streets. So it will last a lot of years. Yes. Čeprav gre v tem primeru za le 4-metrski avto, je notranjost zadovoljivo prostorna. Poglejte, za svojo vozniško pozicijo lahko jaz, ki imam 175 cm, še povsem enostavno sedim. Tudi stopala lahko porinem tukaj pod prednji sedež, za kolena imam še dosti prostora, pa tudi nad glavo mi ga ostane še nekaj. Še bolj prostorsko radodaren pa je prtljažnik. Poglejte, če ga odpremo, se tukaj prikaže kar velika luknja. Tukaj je za 430 litrov uporabne prostornine. Torej, kaj smo se danes naučili v Barceloni? Da Raval ni samo pomanjšan Born, poleg tega pa je to tudi dostopna Cupra. Torej, dve besedi, ki jih doslej nismo tako zelo velikokrat slišali v istem stavku. To je torej avto, ki bi lahko bil kot nekako vzorčen primer, kako lahko združiš cool vsebino, pa tudi finančno smiselnost. Seveda pa boste več o tem povedali vi. Čakaj, to pomeni, da ti delaš 24 ur na dan? No, lahko bi delal vseh 24 ur na dan in vse dni na leto, ampak moj lastnik je dober. Zato, ko zapre prodajni salon za kupce, imam jaz čas za dolg celonočni počitek. Takrat si tudi privoščim slow food. Počasi srkam kilovatne ure in ležim tam na kavču, ker tole celodnevno uporabljanje nog me res utruja. V Franciji ti si kar malce predober trgovec. Me malce skrbi, veš, da te sodelavci ne bodo marali, ker si predober in predelaven. A ti še niso rekli, da se malce umiri? Ne, z mojimi sodelavci se odlično razumem in dobro sodelujemo. Ker jaz samo asistiram, sem samo svetovalec in ne prodajalec. Moji sodelavci so tisti, ki avto prodajo. No, ko si ravno omenil asistenco, v drugem prispevku današnje avtomobilnosti bomo govorili o asistenčnem sistemu, ki rešuje življenja dobesedno. Takrat, ko voznik odpove oziroma ko ni več priseben. In Franci, glede na to, da si moj sovoditelj danes, a bi ti povedal, o katerem sistemu bomo govorili in za kateri avto gre? Dame in gospodje, spoznajmo Emergency Assist na primeru Volkswagena T-Rocka. Je rumen, pa čeprav ni iz urgence. Minuli petek sem se vračal iz Španije z ene izmed mednarodnih avtomobilskih premier. Tam smo novinarji od zgodnega jutra testirali avtomobile in skrbeli za videoprodukcijo, popoldne pa je sledila pot proti domu. Na brniško letališče smo prispeli šele nekje okoli 11. ure zvečer in tako sem že kar
pošteno utrujen sedel v avto in se po avtocesti odpeljal proti domu. Nato pa se je zgodilo tole. K sreči sem si jaz zdaj to zgodbo izmislil, ampak je pa seveda takšen slučaj zelo realen, verjeten in žal tudi kar precej pogost. No in če se jaz ob tem posredovanju emergency assista ne bi predramil, bi ta T-Roc začel s samodejnim zaustavljanjem. Avto bi vklopil smerokaze, nato pa bi zapeljal najprej na desni vozni pas, nato pa še na odstavni pas, kjer bi se dokončno zaustavil. Poklical bi na pomoč, sporočil lokacijo in odklenil vrata za potrebe morebitnega reševanja. Po mojem mnenju je to zelo velik varnostni korak, tudi z vidika zakonodaje. Stara pravila so namreč zahtevala, da mora biti voznik edini, ki odloča o smeri vožnje, saj tehnologija senzorjev še ni bila uradno potrjena kot dovolj zanesljiva za samostojno menjavo pasu brez tveganja za nalet. In to je veljalo tudi za kritične situacije. Z novo posodobitvijo mednarodne regulative na nivoju Evrope pa so sistemi, kot je Volkswagenov Emergency Assist, dobili zeleno luč. Če avto zazna, da voznik ni več sposoben upravljanja, zdaj s pomočjo radarskih izračunov varnostne razdalje samodejno in varno umakne vozilo iz prometa, namesto da bi se nevarno ustavilo sredi voznega pasu. Takšni napredni asistenčni sistemi so tako eden najmočnejših členov sodobne avtomobilske tehnologije in tudi eden najmočnejših členov druge generacije Volkswagenovega modela T-Roc. Ampak pri tem ne gre samo za emergency assist oziroma zaustavitev v sili, ampak tudi za, na primer, prediktivni tempomat, ki deluje praktično brezhibno in se prilagaja tudi zavojem in kakšnim križiščem, pa na primer odlične matrične žaromete, ki zelo prav pridejo ponoči. Torej v tem avtomobilu je ogromno napredne tehnologije, pa čeprav ga ne najdemo v kakšnem premijskem segmentu. T-Rocu ste namreč očitali, da je eden tistih avtomobilov, ki so se podražili. Ampak potrebno je razumeti, da ta avto ne zagotavlja gole, racionalne mobilnosti, ampak je eden tistih avtomobilov, ki želijo ponuditi nekaj več. Sploh v tej svoji drugi generaciji. Za začetek so se poslovili vstopni bencinski trivaljniki, pa ročni menjalnik, ekologija pa je prinesla še blage hibride. Tako zdaj vozim T-Roca z 1,5-litrskim bencinskim štirivaljnim motorjem, ki ima 110 kW moči, podpira pa ga blago hibridna tehnologija. Ta 48-voltni hibridni sistem ne zmore voziti samostojno na elektriko, ampak poskrbi le za skoraj nezaznavno ugašanje in prižiganje bencinskega motorja, ki nam omogoča tisto jadranje, torej ohranjanje inercije, in to se dogaja kar pogosto, poglejte, med vožnjo, ko lahko tako na zaslonu spremljamo, da nam vrtljaji motorja padejo na ničlo. In to učinkovito ohranjanje inercije poskrbi tudi za ugodno porabo goriva. In koliko znaša ta poraba? Na našem normnem krogu sem pri mešanem ciklu zabeležil podatek 5,8 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar je za križanca teh dimenzij, tega segmenta in s turbobencinskim motorjem popolnoma okej. Franci, kako to, da si vedno prijazen, pa nikoli tečen, pa nikoli nimaš slabega dne, čeprav delaš 24 ur na dan, medtem ko tvoji prijatelji zadaj recimo plešejo ali pa igrajo nogomet? Mislim, meni se zdi, da tebe tvoj direktor malce izkorišča. A se tebi to zdi pravično?
No, niso me naučili, da bi vedel, kaj je to izkoriščanje. A vedi, da so nas humanoidne robote izdelali tudi zato, ker v svetu primanjkuje delovne sile. In tudi prodajalcev avtomobilov na svetu ni dovolj, da bi lahko ustregli vsem, ki pridejo v prodajni salon. Ja, to pa verjamem, ker smo tudi v avtomobilnosti malce kadrovsko podhranjeni, tako da vabim vse ljudi, ki bi se želeli pridružiti našemu uredništvu, da nam pišete na info@avtomobilnost.si. Katja, a bi bil jaz primeren? No, pa saj si danes moj sovoditelj. A je ti bi bil zavedno? Mislim, nekaj v avtih že veš, tako da se mogoče lahko kaj zmenimo. Bomo ti dali nekaj za napisati, pa boš potem to predstavil pred kamero, pa bomo videli, kako ti bo šlo. Lahko pa zdaj le napoveš naslednji prispevek. Spoštovane gledalke in gledalci, moja vloga v prodajnem salonu je, da rečem dober dan, pa da poklepetam z vami. Ampak to zdaj počnem komaj nekaj mesecev in trdijo, da sem še vedno začetnik. Kličejo me tudi Ruki. V Južni Afriki pa robote uporabljajo že več let in pogovarjali smo se z direktorico, ki jih je zaposlila. Menda naj bi v nekaj letih nadomestili človeške prodajalce, česar jaz ne razumem. Zakaj? Ker meni paše družba. Grabs a lot of attention, especially at our events, and people love it. Yeah. So at the moment, this is more or less attention maker. It is very much attention because people are not used to it yet. But I think as it advances, it will become that assistant that it's aimed to be. But at this moment, it's very attention. It helps a lot at events. Everyone wants to see it. We're also the first automotive brand to do this in South Africa. But I understand that it is nice to see it, but what are the reactions? Only positive, or because you have Mixed. mentioned mixed? Yeah. Mixed. Yes, it depends. I think at first, if someone's reaction is maybe negative, it changes quickly as soon as they interact with the dog. And at the moment, it's also about the person who controls. So if you read the audience and you can see maybe there's a small child, you kind of act differently with the robot so that the child feels more safe with the robot, because it's very unusual for them to see. Still a lot of human interaction, I think. So if I, for an example, I'm operating and I see a child, I will action the robot to maybe wave or do a fist bump, yeah, just to be more friendly. So this is not a smart device at the moment. It is, but as they saw in the conference now, as it learns and the data it captures, I think it will become that, where it sees your emotion and it can automatically do that. How will your employees react to these ideas? I guess it depends on how each country implements this. If it's there and maybe in the beginning to help with simple tasks, they will get used to it. I don't know, actually. It's very unforeseen, the future. Yeah, I don't know yet. It's exciting, and also I think, sure, and not scary, but just you don't know. Even people's reactions, you're not sure how they will react, especially with the job. But I think it will be a great benefit in the showroom if people are open to accepting. I think purchasing a car still is a very human thing. So I think most people will still prefer human. So I guess it depends on how advanced the technology becomes. If the robot can do that advanced interaction, maybe they'll be fine with it. But I still think you'll get people that want human interaction. But it also depends on how we as humans go with the technology and how we adapt. Maybe the generation after us will be more accepting as well. Praviš, da bi bil rad avtomobilistični novinar, tako da predlagam, da narediva test kar tukaj in zdaj. Daj mi predstavi enega izmed teh avtomobilov. Katja, menda voziš malega kabrioleta, kamor otroški voziček ne bo šel. Kaj praviš, če bi ti predstavil kak bolj prostoren avto? V tega bajka B60 se ti ne dalo plezati. Tukaj tega Dongfonga S7, ki ima rekordno nizek zračni upor. Tega bi ti priporočil, če bi bila ti kakšna poslovna ženska, ki se vozi dnevno na dolge vožnje po avtocestah. No, tisti V9 je bolj primeren za tvojo sodelavko Martino, ki že ima 2 mala VIP-ovca. Tako da jaz menim, da bi bil tale Vojah Krč ta pravi zate.
Kako pa si prišel do te ideje? No, ti rabiš več prostora, pa vrata zadaj se odprejo na stežaj, tako da boš lahko otroka enostavno namestila v otroški sedež. Seveda imajo sedeži zadaj Isofix priključke. Naj pa te zdaj navdušim z zaslonom. Pa avto je tudi super na pikniku, ker imaš elektriko vedno s sabo. Če rabiš kaj pogret, kakšen čaj, pač priklopiš grelnik in se greješ. Pa še eno stvar ti pokažem. Avto ima megafon. Pritisni tisto tipko in kaj povej. Pozor, pozor! Pazi, ne na cesto! Glej, kje hodiš! Ne mi kostanjev izpuh dajati! Roger that. Franci, pa saj vidim, da ti bi bil čisto ok novinar, ampak težko bi bil pa del naše ekipe. Veš, tebi nekaj manjka, ker ti ne znaš nič kritizirati. Tebi se vse zdi fino, tebi se vsi avti zdijo fajn. No, to imaš prav. Takšnega so me naredili. Ampak, a lahko spet jaz napovem naslednji prispevek? Ja, seveda, beseda je tvoja. V naslednjih minutah boste spoznali avto, ki je na voljo kot polnobaterijski električni avto, kot tudi hibrid. A dejstvo je, da nam je v električni verziji bolj všeč, ker je avto tako zelo odziven, tako lepo povleče, predvsem pa je zdaj povsem nevtralen. Fizika popolnoma sledi vsem ukazom voznika. In to se je še enkrat pokazalo, ko se je Miha z njim vozil po uživaških ovinkih Zahodne Malorce. Dame in gospodje, evropski avto leta 2026 je dobil nahrbtnik oziroma lovski zadek. So it was intentional that we meet in the evening. Yes. At the star The of the beautiful show. front, of course. Yes. We do have the lighting band in the front and the illuminated panel with the 142 stars. 142. Correct. And how many on the roof? On the roof it's 158, I think. 158. Yes. So if you compare it to the GLB, The same. okay, so we should talk about the Car of the Year award. And the winner of the Car of the Year 2026 is ta-da! Mercedes-Benz. Wow, congratulations. I completely agree with this award, but tell me, what was the most fascinating fact that you heard from the jury? I think with this car it's all about efficiency. We have like more than 700 kilometers based on WLTP with a range of the car, so this is what it's all about. With the 2-gear transmission, with our design of the car, with everything that our designers and our engineers did, and we are really proud of it. But regarding efficiency, Yeah. can you compare the normal CLA and shooting brake? The CLA shooting brake has a little bit less range than the CLA, but the efficiency is almost as good as with the CLA. Track coefficient, we have 0.21 with the CLA, and with the shooting brake we have 0.23. With the shooting brake we have the roof rails as standard, load capability of 75 kilograms. More than enough for the surfboard. Yeah, definitely. We have something special. We have a 2-tone spoiler lip. We've never had that with a Mercedes before. So we painted one part of the lip in black and the other one in the color of the vehicle. And it also looks a bit like the glass roof extends into the back. And the glass roof is standard, right? Glass roof is standard, yeah. Okay, because I'm curious, if I want to open the trunk, where should I kick it? Left, center, right? You can try it all around in the middle. It doesn't really matter where. Just close to the trailer hitch. Just one kick, yeah. No You don't swapping? need to, yes. But this is not the only trunk in the car. Of course, we have more space. I heard there's a surprise in here. Yes, it So is. I And it really is want to also see it. connected with golfing. Okay? Okay. Yeah. That is a So you surprise. can start right into golfing. Yep. This is actually something we want to guess you. How many do you think are within the frunk?
2,000? I don't even know it. I have to ask, but I think it's a pretty good guess. Okay. No, Miha je na ovinkih Majorke užival z 2 Mercedesama. In če to ni bilo nobeno presenečenje za nizkega kupejevskega CLA-ja, pa so bile dinamične vozne lastnosti presenetljiva reč pri visokem GLB-ju. Ampak vrnimo se zdaj k asistenčnim sistemom. Če boste kupili avto od lastnika, ki se za nakup asistenčnih sistemov pri nakupu avtomobila ni odločil, boste lahko asistenčne sisteme dokupili tudi naknadno. Kako to poteka v praksi? Poglejmo. We are putting the same sensors in the GLB than in the CLA. So like sensor-based is the completely same setup. Also computing unit is completely the same. And therefore we can use the same software. We just adapt like the different size options. And therefore we can like bring the same performance in both of the vehicles. So just the software adaptation? Yeah. Hardware is completely the same for the driving assistance systems, yes. Regarding the driving assistance systems, yes. So if I understand correctly, we get all the equipment in every car. Yes. So if I buy a used car, which have only standard equipment, I can buy the assistance systems later on. Yes. How does it work? So we put in each vehicle we put all our sensors, all our standard sensor setup. And this sensor setup is based on radar sensors, on cameras, on ultrasonic sensors, and of course of our computing unit. And this sensor setup is really in each vehicle, no matter what package I'm buying. And therefore, I'm able, even if I just buy the basic model, I'm able to, after a few months or years, no matter when I want, I can also upgrade to a bigger package because the hardware is always in the vehicle. And therefore, it's just the software which I get additionally on the vehicle to activate the system. And that means I open Mercedes-Me app and I just click on what are the prices? Yes, you go on the Mercedes-Me app and then you have there the digital extras. You can buy the packages, and regarding on which package you buy, you can get those features. We are talking about hundreds or thousands? It's about hundreds. Hundreds, okay, that's nice to hear. But tell me, if I bought a fully equipped car, then I can also downgrade it? Downgrade? You could deactivate the systems, of course. You're always able to just go into the settings and deactivate the systems. Can I get my money back if I deactivate it? That's not possible, I guess, at least. Okay, but this is a one-time purchase, it's not a subscription, or is it subscription? It's depending. For example, if I am buying a vehicle and I configure the vehicle with those features, so I get a features X factory, then I get my features unlimited. But if I, for example, have a vehicle with standard equipment and I want to buy the MP Drive Assist, the first package of our driving assistance features, then the customer can choose if he wants to buy the package for just a month, for a year, or directly for 3 years. Or one-time purchase? That's just ex-factory possible. Okay, so it's better to buy it in the first place. Katja, prej si bila močno začudena nad dejstvom, da sem vselej pozitiven in prijazen. No, v naslednjem intervjuju boš izvedela, zakaj je tako. Ker je to osnovno načelo in poslanstvo razvijalcev nas robotov. 3 načela so vedno zapisana na stenah laboratorijev, kjer nastajamo. O njih nam bo spregovorila Slovenka, ki je svoj doktorat opravila pri pionirju humanoidne robotike na Japonskem. Z nami je profesorica dr. Maša Jazbec. Videl sem, da so imeli blond lase, videl sem, da je dejansko delovalo, izgledalo kot popolnoma luštna ženska, tudi rečem to, ampak smo mešali občutke glede tega. Mi smo te naše robote, ki jih imamo, povezali z brain-computer interfejsom, to je vmesnik med možgani in računalnikom oziroma strojem, in lahko, na primer, upravljamo robote z mislimi. Našega robotskega psa lahko z mislimi kam pripeljamo.
Uporabljamo te naprave, ki imajo 8 elektrod, iz teh elektrod Aha, se pravi, te elektrode v bistvu zaznavajo živce. zaznavajo našo možgansko aktivnost. Ne? In te naprave, ki jih imamo mi, ne, delujejo preko vizualnega stimulusa. Ne? Se pravi, mi naredimo neke sličice, ki so ukaz, kar je robot sposoben narediti. Naprimer, imamo ukaz, robot hodi naprej. Ne? Naredimo vizualni prikaz tega, imamo sliko robotskega psa, ki hodi naprej, in ko mi gledamo ta sličico, ta ukaz, se v naših možganih naredi en vzorec, ta naprava ga prepozna in ga shrani. Ko gledamo drugo sličico, ki je nek drug ukaz, naprimer, da robot sede, se nam drug vzorec naredi, zazna, shrani. Naprimer, premik levo, desno in tako naprej. In tako lahko mi potem upravljamo robota. Mene tle bolj skrbi, če bo mogoče kakšna znamka tukaj zadnja avtomobilska in bo potem algoritem, ki bo poganjal robota, usmerjen v to znamko. Dobro, če prijemo v prodajni salon neke znamke, je že tako pričakuješ, da bo tako. Hočem reči, ta robot bo moral vplivati na moja čustva, ne? Da bom jaz se navdušil, kar pomeni, da bo moral prepoznati, kam jaz sploh ciljam, kaj dejansko želim. Mene to ne bo zanimalo, koliko ima kilovatov tisti motor. Mene bo zanimalo v bistvu, on bo moral pogruntati, kakšne imam jaz navade, kakšne imam želje. In tukaj mora biti mislim, da bo tudi to, ker se pospešeno zdaj razvijajo tudi ti marketinški algoritmi. Ne? In to se samo v robota predstavi. A je pred nami računalnik, ne? Laptop, kjer pač nakupujemo, ali pa se pač ta algoritem da v humanoidno podobo. Ne? Se tudi njega poganja v bistvu računalnik. Ja, računalnik, ja. Kar pa mene zelo skrbi, ne, da jih primanjkuje, naprimer, v oskrbi. Mi imamo dovolj domov upokojencev, ne, ampak so prazni, prazne sobe. Ne zato, da ne bi bilo pač uporabnikov, ne, ampak ni ljudi. Nima, da bi to skrbel. Se pravi, robot lahko pride tukaj? Tudi v tem smer se gre, ja, tudi v to smer. Čeprav lih tam bi pa rabili to čustveno inteligenco. Ja, zdaj tako dosti se tudi razvijajo te pogovorni roboti, ravno takšen robot, no točen ta robot bi bil pa že lahko, naprimer, v domu upokojencev, da bi se pogovarjal z dementnimi. Ne? Njega se lahko pripravi tudi, da prepozna človeka, ne? Naprimer bi se takole usedel nekdo, ki ima oskrbovanec z demenco, pa bi rekla, pozdravljena Marija, kako se pa danes počutite, ne? In bi ona odgovarjala, pa bi vprašal za spomine. Vemo, da dementni se za nazaj zelo dobro spomnijo in zelo radi razlagajo, zelo radi 100-krat eni isto povejo. In se mi zdi, zdaj, če nimamo mi ljudi, da bi se nekdo pogovarjal, ne? Jaz ne vidim nič slabega, če se pogovarjajo z robotom, če oni to želijo, ne? Če to sprejmejo, kar za dementnega je dobro, da je kognitivno aktiven. Ne? Se meni zdi bolje, da se z robotom pogovarja, kot pa da v steno gleda. Ne? Jaz, ko sem bila po teh raziskovalnih laboratorijih tudi po svetu, ne, kjer pač razvijajo robote, jih imajo na steni, ne? 3 zakone v robotiki. To so? Da robot ne sme škodovati človeku, da mora delati za dobrobit človeštva, pa tudi, če pride v tako situacijo, da je sam, pač na udaru mora vedno še poskrbeti prvo za človeka, no, tudi pred njegovo varnostjo. Ja. Bolj me skrbi ta umetna inteligenca, pa deepfake, no, pa z algoritmi, ki so te vojne, bolj kot pač takšne roboti. Ja, ko mi spustimo humanoidnega robota domov, ne, je pač proces učenja, ne, zaenkrat še tak, da se uči preko teleoperacije. To pomeni tako, da je operater na drugi lokaciji, po možnosti iz podjetja, in ga upravlja nadaljavo, pač da robota nauči. Ne. Vsako stanovanje ima drugačne specifike, drugačno razporeditev pohištva, drugačne naprave uporablja. In to nekdo vse ve? Nekdo to vse ve, ja. A je z Roombo kaj drugače?
Franci, mi je bilo prav fajn s tabo voditi tole oddajo, tako da te povabim daj še na kakšno testiranje, da nam boš pomagal kaj izmeriti s svojimi senzorji. No, nisva pa še čisto zaključila, kaj ti povedati morava še, kaj bomo imeli v prihodnji oddaji. No, Luka in Miha sta se odpravila na sever Francije, kamor sta šla preveriti, kaj pomeni, ko pri Renaultu rečejo Made in Europe. No, zdaj pa ti še povabi na MMC. Vidimo se torej spet prihodnjo sredo. Do takrat pa nas spremljajte na MMC-ju, pa tudi na našem YouTube kanalu, kjer vam naše zgodbe ponujamo v razširjeni obliki. Intervjuji so recimo dolgi celo 45 minut. Če pa se vam mudi, vam na naših družbenih omrežjih ponujamo ključne izjave v zgoščeni, kratki obliki. Do prihodnjič torej, srečno!